Good morning. Ngasigi numajing numit ki hapetang kay message lagi habado yeng mina se ko haide ko gi nungti gi message hai tare ko kay reading se general loina nangai dum khan ba dumai na haide pal number 1 2 3 dot mai khan bi ra ko sidagi ahum khatang khalau thoge ko hana ahum sidagi haidi decide to biro haidi karamba 1 khandoira 2 khandoira natraga 3 khandoira ko aduga sigi matungda akogi angel number nungti gi hai tare ko haidi lak poraknaba duga haidi aigi wishes kumba kai gumba leiraga di adugi damakta nangai gi da particular oina kaino gi oina tawna sigi sina haidi nungti gi oina hai tare ko angel number se noma noma gi numai jingdana karino ninthoka badana karino habdo dumaina ko dosida leire ko sigi taingai se loina kunjan bigro ngasigi card ahum se sida lere ko card number 1 2 and 3 ko pile 1 pile 2 pile 3 ko pile 1 khanba mi ngai ki sida lere ko 2 khanba gi na sida lere 3 khanba gi na sida lere ko aham bagi 1 se kai message la ke yang se ko hai age of cups haina la age of cups se koina se positive card ni ko hai positive card ne hai sida som da hai mi ama himana boy ro na traga I khangna chana bagumba amana hai na wanda aphaba mai gai ama pibiba hai tare ko hai magi through dagi nangi thaba inghangi matang da hai tare ko aphaba mai ge ama hai mana mating gumba torok gumba dumaina leigani aduga amana opportunities anoba gumba lakani ko si se hai ai thabaki da oiro natraga ate aina sum khanba ko pa relationship shu hai aphaba relationship oye ko hai dum nangi relationship se positive kaino da dum chat pa do note positive note chat pa hai tare ko aduga paisa nung sagi matang da su paisa gumba su phangu hai ba le ko duga ani subagina the hangman and like the hangman se hajik se wakhan yam nungai ramo stress yam na leram gani anxiety yam na leram gani stress anxiety haraga di wakhan nungai taba adagi chinta yam ka hena tawbo ko tawbigano yam ka hena hadi overthinking se yam na tawbigano ko hadi akoina phattaba do sum khallaga di ko phattaba do ina manifest oraga lakani do na hadi aina phattaba khallakpa matam da ko e khanba yade ko ina khando ga hadi wakhan do ki kaw tawbigi ba hai tare ko mind dagi ai sumaina khanba yade ko ina adu sida hai ko hadi saina akoina phattaba mayam khalai se hadi kamaina ngak thoka da ge hai matam sida meditation to biyo ayuk tang meditation to biyo ko minute manga ama minute taram khatang haidi mi shalaga music kitang ing mama tharaga haidi meditation to biyo ko number 7 ko number 7 e number 3 gi se 7 of 1 se na hai ko 7 of 1 se challenges yamna leram gani ko hajik life ta challenges yamna leram gani thabai khang do or relationship ta oiraga su ko haidi mi ama katang na haidi sigi relationship se the oina hotna bado haidi ibaini kaina danaba ibaini keno tawdanaba aina mi amana oina haidi ai husband wife ta oiraga suko khanaba se majina dum khanaba do hawada amasina dum hanba khotpa dumaina oiranga haidi ama khatang na work tabdo mi ani do keno tawbidaba hai tare ko aduga office ta kaida hai tare ko haidi career matang da laga su career su yam china challenging oiri ko hojik se ado challenging oiraga su haidi mai di soidana pakani ko haidi aphabadi porakani sigi nangi keno se ko ado khatang ama su hai ko sidang yade hai basu khangalo mingonda haidi adum mi singsana haidi akhoi da kakhalakpagi type ta ma tawne ko adana haidi si di engon da di henjalakano haibagi adugi keno su thambiyo ko smaina ado sida leire ngasigi message sina ko aduga angel number se nungti gi oina hai tare kon hange khona sembaduna keno oena ko money gi relationship ki adugi adagi na mayam leigre ko adu sigi sina angel number sina ko ngasi sunday ni na ko ado sunday se number macha nga to oidoni ko sunday dagi na saturday phawgi se ai number me am se loina hairake ko number se hai hairake aduga ai site to tum haidi sunday hairaga sunday gi number monday hairaga monday gi number adum me am do adu irake ko sida video do dum pulap ishala age aduga amana si se kamaini igada bunu hai matam se da akhoi gi oi thangbagi body part hai tare ko khubak ta di chung ibigano ko haidi pamde igano pamde iraga di haidi thuna sumut ki aduga thuna sumut bat khatang natana haidi negativity amuhina chelakpado oye aduna haidi khatang chakhalaga khutang gumba natraga haidi pambong gumba natraga haidi khwang nache kumba sugumba de ibiyo ko ado ibasina segi nungti gi ibasina blue machuna igadaba haidi machu angang ba asangba kemta amu hanganu ko haidi blue machu blue ball pen ne ibiyo ko blue ball pen sini gadam ne to ahamba nungmai jingi number se 156 ko 156 number ohum ni ko aduga
सिदा अमुक अमा हाइगदब चैंटिंग तौब अमा दरकार ओइको हाइदि 156 से इबने इरे अयुक्ता ngaता अखोइना फमुंगदा लेरिङैदसु चैंटिंग तौबियो मिनिट अनि दगिन अहुम फावगदंको 156 156 156 156 माइनको हाइदि सिजे नुंतीगी तुम चैंट तौब सिगी नंबर मयाम से अदु नंबर से हाइदि काउदनब हारगसुको अखोइना हाइदि कैनोमा इथोकपिरगा अइना हेक तुममेबा कैनोदुगी ममांगदा थेटपिरगसु याइको दुम कैनो हाइदि काउसु काउदनब अदुगा निंजंगगसु लैनब नुंतीगी दमक्तको अदुगा नुमाइजिंगिना 156 लेरेनको अदो निंगथौकाबा नुमितकीको मंडेगिसिना 4 7 को मंडे सिना 4 गा 7 गा अदुगा ट्यूसडे गिसिना 6 का 9 गा 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 हाइ तौरगा चैंटिंग तौबिबे याइको मिनिट आई हाइदा अनि दगिना अहुम फावबगी मनुंगदा अदुले अफो फावबई लेगरे अदुगा वेडनेसडे को वेडनेसडे सिना 104 को 104 104 104 104 104 एंड स्माइना चैंटिंग सु तौबिबा अदुगा इशु इबिगदमनि को आइगी ओइ थंबा साइड सिदा इशु इबियो अदुगा चैंटिंग सु तौबिगदबा अदुगा थर्सडे गिसिना 25 25 25 25 25 25 25 25 एंड स्माइना चैंटर्स का अदो 25 से अखोइना ने चैंटी तौरेना को हाइदि अफर्मेशन समदु दरकार ताय साइ कांसिदा को 25 सिदा ngasai gi aina pameba aina ningi ba poto ngasi sigi natraga hojik aina paisa ungsa gi oiro natraga relationship ki oiro ko haidi adumaina affirmation to wam su darkar oi poche phange haibagi keno da hai tare ko ngasai gi 25 se haidi chinda sonjaraga jo haidi ai gi mind se da haidi 25 se ha lakadaba कैनोमा हाइदि थबक अमा हायरसिको आई थबक से जॉइन तौरे हौरे काबा हौरे खोले हाइना अदुमाइना हादि अफर्मेशन गुम तौबिबा हाइ तारेको अफर्मेशन विजुअलाइजेशन गुम दाइन तौबिबा हाइ तारेको 25 को सिसिना हाइदि अखोगी थर्सडे फावगि लेगरेको फ्राइडे सिना कै तौगदबनो हाइ मतमदा फ्राइडे गी नंबर सिना 71 हाइदि 71 हाइना सोनबे यादेको हाइदि सिंगल नंबर से मयेक सेंगना सोनबियो 7171717117 हाइदा दुमसु लेरे इबा मसु लेरे को अदुगा लास्ट की सैटरडे सिना 93 अदुगा इबसु इबिगदबा सिगी नंबर ngai se ko हाइदि चेमदा इरागा आइगी कादा कैदा हाइदि खितंग आइना उगदबा मफम मदा थंबियो को हाइदि थेट केरा थमगेरा को अदुगा सिसे प्रैक्टिस तवो माइ सोइदना पाकनी को हाइदि अनम मत ममांग जो हाइग्रे को ममांग दा हाइदि आइना कैनोगी नंबर गुमा पीबदा हाइदि वर्क तवेन हारक याव को अदुम अदुना सिसु याम थाजरगा तौबियो को सि लेरेंग सिगी मेसेज थैंक यू